Together, growing in faith, changing communities. Ngiyaqinisa ngithi kini uma ningaphenduki nibe njengalaba bantwana aniyukubona umbuso wezulu. Ngegama likayise benendodana nomoya oqobileyo. Bazalwane abathandekayo enkosini, namhlanje ke sikupha umkhosi wezingelosi ezisilondolozayo, okuwumkhosi wothando lukaNkulunkulu analo ngabantu bakhe. Njengoba sigubha ke lo mkhosi wezingelosi ezisilondolozayo, siyakhumbula ukuthi ke uNkulunkulu wasithanda kangakanani, wasithi sesidalile wasepha yilowo nayilowo wethu ingelosi yakhe engumlondolozi wakhe. Njengoba sizwa evangelini lethu namhlanje ekugcineni kwalo ukuthi izingelosi zethu zihlezi phambi kukaNkulunkulu zingabangcuseli bethu. uNkulunkulu ke ngothando nalo ngathi wapha yilowo nayiloyo ingelosi yakhe ezohlezi ihamba naye imlondolozile imkhulekele. Siyabonga ke uNkulunkulu ngesipho ke sezingelosi ezingabalondolozi bethu ezihlezi zikhona eduze kwethu. Nangoba sikhona lapha namhlanje zikhona izingelosi zethu. Zikhona izingelosi zethu zihleli nathi futhi njengoba zikhona eduze kwethu ziyasikhusela kuNkulunkulu. Njengoba sogubha ke lo mkhosi wothando kaNkulunkulu analo ngathi, into engithanda ukuthi ke siyibuke kakhulu namhlanje ivangeli lethu lanamhlanje, lapho ke abafundi bakaJesu baya kuyena bebuza bethi, Nkosi, kubani omkhulu embusweni wezulu? Babebuza lo mbuzo ngoba babethanda inkundla abathandekayo enkosini. Babefuna ukwazi ukuthi ke njengoba siyile group uyena kubani-ke omkhulu? Ngoba nathi siyathanda inkundla. Angithi siyathanda inkundla. Mhlawumbe nje kukhona abangasafuni ukuthi udini abawudini ngoba sebefuna ukuthi kube yibona abahleli lapha esihlalweni sikadini. Abafundi bakaJesu baya kuyena bayabuza bathi, Nkosi, ubani omkhulu embusweni wezulu? uJesu uyabaphendula uthi ke omkhulu embusweni wezulu ukhomba umntwana amise phakathi kwabo, udonsa umntwana umisa phakathi kwabo. Uthi nangu omkhulu embusweni wezulu. Uthi ke uma nina ningaphenduki nibe njengalo mntwana, angisoze nawubona umbuso wezulu. Uthi uma ningaphenduki nifunze umntwana omncane, aninasabelo ezulwini, aninandawo ezulwini. Yini uJesu akhethe umntwana, athi umuntu ofuna ukubona umbuso wezulu akafane nomntwana? Imuphi umehluko phakathi komntwana nomuntu omdala abathandekayo enkosini? Imuphi umehluko phakathi komntwana nomuntu omdala? Awukho vese abantu sonke. Ukhona. Umehluko wokuqala okhona phakathi komuntu omdala nomntwana ukuxolela. Uxolela. Ingane ungayishaya uyithethise umzali, uyishaya ikhale iphuma ibaleke, kodwa emva komzuzwana izokwenza njani? Izobuya ize la endlini, futhi imisibuya ize endlini ayibuyi izokumaketha, ayibuyi izokuguqa, ibuya ngenhliziyo emhlophe isikhonile, ibuye isihleka isidlala nawe isikhohlwa nokuyikhohlwa nokuthi ke uba wayishaya. Ingane ikolela ngokuphelele, ayikhohlwa lutho, iyadlulisa ingane
ngokuphelele bathandekayo enkosini. Singathi masixolele sithi ke ngiyaxolela kodwa sithi siyaxolela ngamazwi omlomo kanti inhliziyo ithula ibophe lithenge. Sixolele ngomlomo kanti enhliziyweni nasengqondweni simquphile ukuthi ke aphinde futhi. Sisho ngomlomo kuphela masixolele asenzisi umntwana omncane. Siyaxolela ngomlomo kepha inhliziyo zethu ayixoli bathandekayo. Namhlanje uJesu uthi masifuna ukubona umbuso wezulu, uma sifuna ukuba wakhona ezulwini, asifundeni kubantwana uxolele bathandekayo. Ngoba akekho umuntu ozalwa enenhliziyo embi. Akekho umuntu ozalwa enenhliziyo embi. Size siqoshe siqamba amanga sithi hayi vese mina nginenhliziyo embi ngazalwa nayo. Akekho umuntu ozalwa nenhliziyo embi. Uma ufuna ukubona lokho wobheka umntwana omncane ungitshela ukuthi umntwana omncane onenhliziyo embi. Yithina esiyikhandayo inhliziyo zethu ukuthi zibe zimbi. Yithina esiyibophayo inhliziyo zethu uma singakwazi ukuxolela. Uthi uNkulunkulu-ke namhlanje uma sifuna ukubona umbuso wezulu, uma sifuna ukuba indlalifa zombuso wezulu, asifundeni ukuxolela. Omunye umehluko phakathi komntwana nomuntu omdala ithemba. Isikhululo sethu sanamhlanje sithi thembani uJehova ingunaphakade. Ngoba uJehova, yebo uJehova uyilidwana elingunaphakade. Sikhulumile indaba yokuthemba esikhululweni. Umntwana unethemba bathandekayo. Uyabona ukuthi umntwana omncane umphakamisa, umphose emoyeni, wenze njani? Uyahleka, uyajabula ngoba uyazi ukuthi uma ebuzwa wenze njani uzomnqaka. Uma kungenzeka noma yini sakungaba wena ongathembekile. Kanti umntwana ithemba lakhe impilo yakhe yonke usuke ibeke ezandleni zikabani zakho. Ngoba uyathemba umntwana, uthemba ngokuphelele. Uthi uJesu-ke uma sifuna ukubona umbuso wezulu, asibe nabantu abanethemba njengomntwana omncane. Sibethembe yena oyilidwana laphakade. Ngibuzile sithule isiqubulo. Ngathi lethi ithemba likuphi bathandekayo? Likuphi lethi ithemba? Ungabe thina samthemba yena uJesu? Noma simthemba ngemlomo? Ngiyakwethemba Jesu. Mase kwenzeka izinto ithemba lisekho. Sasithemba okumhlaba. Sasithemba abantu. Kepha ngemlomo siyaphimisa sithi samethemba. Ayisahlabela sithi ngiyamethemba wangifela eKalvari. Ungabe kusikusho ngamazwi ilento esiyiphilayo yini? Uma kuthiwa siyayiphila leyo nto, ngoba masibhekane nezimo siyazi afuna siye khona. Ngasa Jesu singahambi emahashahasheni lasiwahamba. Kukhona indaba esanda kuphuma ngisaze enyangeni edlule noma nini. Ngayibona ku social media okuthiwa abafundisi ababili baficana enyangeni bahluthulana ngesibhakela. Ingane ezimbili zihluthulana ngesibhakela kuphi? Enyangeni. Ngoba enyangeni bayafuna amandla. Enyangeni bayafuna imithi.
bayizitha kuSankulunkulu bashumayela ivangeli batshela abantu ukuthi abathembe uNkulunkulu kanti bona bathembe yini inyanga bathembe inyanga ukuthemba kwabo inyanga kubenze ubaqhathile bashayisana ngesibhalelo kepha bamethembayo uNkulunkulu ababi naso isiphithiphithi ababi nayo ingxabano bahlala ngokuthula bathandekayo nathi-ke uma simethemba uNkulunkulu asimethembise ngomntwana ethemba umuntu omdala simthembe ngezimpilo zethu zonke simthembe ngokupheleleyo emunye umehluko okhona phakathi komuntu omdala nomntwana uthando nanibone noma nenibabona abantwana abancane indlela abathanda ngayo nenibabona abazukulu bemthanda kanjani abakwazi ukufihla uthi umukhamuka anangugogo nangumama pata akhijimeze kuwena akakhohle lutho umntwana umethanda ukuthanda ngokuphelele bese konakala phike thina konakala thina luphelela uthando imihla namalanga siyalizwa izwi kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu likhuluma indaba eyodwa indaba yali yothando futhi uNkulunkulu esimkhonzayo uluthando uphokolwayo uma sibukela isakramenti lengcwele kakhulu eselathini sibukela isakramenti lothando sibukela uJesu ophenduka ephilayo esakramenteni eluthando sihlazi sikhuluma sihlazi sifuna nanti uthando siyongena ngothando ezulwini silikhipha ngomlomo kepha ngempilo nangezenzo aliveli uthando uzuthuzwa abantu abangakholwa mabekhuluma ngamakholwa bathi abekho abantu abanenhliziyo ezimbi njengamakholwa ahlezi ekhuluma ngothando ahlezi etshelwa ngothando konakala thina bathandekayo luphelela lapho uthando ngishamnyanini uthando akusekho kahle umzali nabantwana bakhe abasathandani ngokuphelele kunabazali abathanda ezinye izingane okudlula ezinye kunabazali abathanda ezinye izingane kakhulu ngoba ziyasebenza ziletha imali uyazi ukuthi-ke makuphela inyanga ikhonile inkuzibalayo bathini i-breadwinner mayikhonile i-breadwinner nami ngizoqina ephaketheni uzomthanda-ke kakhulu kunabanye lababanye babizwa ngobani ngosikhotheni ingane zalo ubani ubiza ngosikhotheni ngobani asebenzi emakhaya emndenini sekunothando lukangoba uthando lweqiniso luphelile ngiyakuthanda ngoba uyangipha imali phela kwenyanga ngiyakuthanda ngoba ungenze ukuthi ngiyakuthanda ngoba umntwana wakho loyo ungoba ungenaphi muthanda umntwana isipho sakho owasiphiwe uNkulunkulu njengoba sinjalo noma ungathi ngoba akasoze ashintsha uyohleza umntwana wakho nabafowabo nodadewabo bathandana ngoba uma esebenza umfowenu noma esebenza udadewenu uyambalela
usebenza awukwazi ukudla ngisho chocolate awukwazi mase ukuthi akakwenzi lokho sekuphelile uthando abanye abafowabo nodade abangenelani ngenxa yani yokuthi uthando olukhona olukangobe emndenini kukhona okade agcina ukuya kadade wabo kuyinemsebenzi kunemcimbi ngoba ngangithi sisiyamthanda ngoba ingane zakhe sezasebenza akasandi ngisho lift ngemoto yengane siba izinto ezincane ezingathi shu luphele nyakuthanda kuphela ukungenelana emakhaya sangana ngomndeni wonke singabe sangenelana seyingane esiphuma esiswini esisodwa luphela uthando emndenini omakoti befikile bezogana ekhaya luphela uthando kade umona ukuthi kwamamncane kwathi kwenza umsebenzi wayithanda intondolo mina ngibanga nawo amandla intondolo ngahlaba izinyane sekuphela uthando lapho ngokuthi yakwakho imbuzi enkulu phela eyakwakho izacile uyatshela ubona ukuthi ungcono kwatshela ukuthi uthenge imbuzi enkulu nawe uyazophila kahle ekhaya luphelile uthando emndenini uthandwana ngoba lokhu uthando lweqiniso esikhathini samanje kwande ama-divorce ngoba abantu bangena emshadweni ngothando lukangoba yayithanda lensizwa kahadela ngoba njalo uma nginayo iyangikhipha sohlala phicoficofi endaweni ethizeni ifike ekhaya ithathe omakoti wayo muze ufuna ikofi ifike iphethe oplastiki impuphu nerathi kupheka uzothola la ikofi phelile angathi uthando lwakho uthando lwani lwaba nesitorenti akulona uthando lweqiniso abantu bangena emshadweni ngothando olungelona bangena emshadweni ngoba bebona imali belandela ibhodo eliconsayo lizasha lelabhodo aphela amafutha engabe lisakhonza uzoyihlalela-ke leyo nto bayaphuma bayahamba bayadivosa ngobani bangena ngothando olungelona abasenalo abantu uthando lwabantwana uthando lweqiniso uthando luphelele uthi uJesu namhlanje uma sifisa ukubona umbuso wezulu uma sifisa ukwenza indlalifa zezulu asibani ngothando olufunze olumntwana okunye saphetha okumehluko phakathi komntwana nomuntu omdala ukulalela bathandakazi umntwana uyalalela ingane encane yenza lokho uyitshela bona kungaka thina sitshelwa sibe usikhulu sibambana nomlilo kungaka thina sitshelwa ngezwi kaNkulunkulu sitshelwa ngendlela yokuphila sitshelwa ngendlela yokuziphatha kepha senze opposite umntwana wenza lokho akutshelile kepha thina senza lokho sikuthiwa singakwenzi wake wathi omunye umfata sihleli sixoxa nje wathi-ke uyabona iphutha elenzeka ekunikeni imiyalelo ishumi ukuthi kwathiwa ungenzi lokhu ungebi ungafakazi amanga uyabona bayakhuzwa abantu emthethweni elishumi yingakho beyiphula uthi-ke kube kwathiwa anokwenza ukuthi nenza ukuthi ngoba abantu bathanda ukwenza into ephambene ngayi labaphila kahle khonapho kube uthi-ke anokweba anokufakaza amanga nenza ukuthi uthi-ke bona ngabaphila-ke i-opposite yakho
ngoba ukulalela kwethu kungathi kuphephe kulokho njalo kuphambene bathandekayo umntwana ulalela kahle nje betshela okuthi kwasekuthwisteka ukulalela sizwa lokho thina okungaleni hayi lokho kufanele sikuzwe asikufunzeni umntwana sibe ngabantu abalalelayo izwi likaNkulunkulu bese benza kanjengoba libatshela sibe ngabantu abanothando lweqiniso hayi uthando kangoba sibethembe uNkulunkulu ngezimpilo zethu sithandaneni bathandekayo futhi sibe nenhlonipho efunze eyabantwana abancane sihloniphaneni samalungu omhlangano sihlonipheni ebandleni sihloniphe emndenini sihloniphe nasemphakathini Sikubulo samasanana sisebenzela umndeni ibandla nomphakathi Esebenzeleni umndeni ibandla nomphakathi asisebenzele ngokuthi sifunze abantwana sibe nothando nenhlonipho nokulalela nokuxolela emndenini ebandleni nasemphakathini singathi size endaweni eyodwa yokukhonza sibe ebukhoneni bukaNkulunkulu singakwazi ukuxolela uyothola ukuthi ke kwamanye amaparish khona subazi kahle ke ukuzimala ukuthi ke lo uhlala la lo uhlala la lo uhlala la nalo uhlala lapha ngoba ayishayisana yabona ngathi lobheka la ihlala khona sengathi kunesigodi indawo yakhe nje ngoba akafuni ukusuka ngapha yothi kohlala kwenye indawo ukuzosundelana nayo asisebenzeleni ke ibandla ngokuthi sikwazi ukuxolelana sibuyisaneni manje sibuyisane nabantu esibonile nabasonile emphakathini sengathi kaNkulunkulu ke niqhubeka nalemvuselelo noma seniyiphetha lemvuselelo senzobuyela emakhaya enganiphi izilungu lezi zabantwana nibe nothando nibe noxolo nibe nokulalela nibe nenhlonipho ngoba nenze njalo niyoba indlalifa zezulu futhi ngokwenze njalo noyibumba imndenini nilibumbe ibandla niyibumbe nemphakathi ngegama likaYise benendodana nomoya ogcweleleyo